Osiyami bakudule, Osiyami bakudule, Osiyami bakudule, Osiyami bakudule. Osiyami bakudule, Osithethelele iso. Hallelujah. Ngizoqala nje ngokukhethekile ngibingelele usenior pastor no lady senior pastor wethu egameni lika Jesu. Haleluya. Amen. Ngibingelele ubuholi bonke obukhona endlini kaNkulunkulu ngokwahlukana kwabo nabomama bakabo mabekhona. Ngiphinde ngibingelele ulusha lonke uNkulunkulu athe namuhla alimeme ukuthi lize namuhla azodumisa yena. Haleluya. Bese ngibonga nje bomama, ngiphinde ngibingelele bona inyangeni yabo. Cha bese bashilo-ke ukuthi lo khulumayo ba Mkhatshwa preacher nje bazalwane enkolo la eMasifoto. Kuthiwe nje ngizokwenza inkonzo yosuku isemona. Haleluya. Mani baholi ngifisa ngikuthoba Nkosi yami ukuthi mina ngimncane kangaka ngizoma nje phambi kwenu ningilalele. Oh Jesus. Kukhulu kimi ukuthi nami ngilalele. Ngangingazi ke ngelila ukuthi ngiyolalele. Kodwa uNkulunkulu wafika kimi wangisebenzisa ngagcine sengilalela. Haleluya. Ngimthanda nje kakhulu uNkulunkulu bazalwane, ngeke ngibambelele isikhathi esihambile. Kunento engayithanda noma kunezwi engathi uma ngamukela uNkulunkulu elahlala enhlizweni yami langafuni ukusuka, lelithi ungabi nabanye uNkulunkulu hayibo ngaphandle kwami. Uma ngamukela uNkulunkulu lezwi lelo lahlala kimi layithola indawo. Amen. Manje njalo bazalwane uma ninginaka nje uma ngizokhuluma ngiqala ngalo ngoba ngibuke ukuthi bakhona uNkulunkulu abakhandwayo, bakhona uNkulunkulu abanye ababenza imilingo eyayicishe ifane nekaJesu. Haleluya. Ngoba masibheka izenzo 13 sike sathola ukuthi kwakunomunye owayebiza ngokaJesu owayedukisa, kodwa abantu abantu ababedukile ababehambisana naye bebathi uNkulunkulu wabo. Haleluya bazalwane. Ngifisa nje siyezwini singabambeleli sizoyabuka nje Marko 1 ngizofunda nje uverse 21 no verse 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27 bese ngiyalapha ku 32 no 34. Haleluya bazalwane. Amen. Basacinga nje bazalwane. Haleluya. Angeke kusayifunda ihloko bazalwane, ziningi kakhulu nesikhathi sesihambile. Ngizofunda nje amazwi bese ngiyaxoxa ngihlale phansi. Ngizoqala ku 21. Bangena eKhephenawume, kwathi masinyane ngesabatha wangena esinagogeni wabafundisa. Bamangala ngokufundisa kwakhe, ngokuba wabafundisa njengonamandla
njengababhali haleluya 23 kwakukhona ke sinagogeni umuntu onomoya ongcolile wamemeza wathi sinamsebenzi muni nawe Jesu waseNazaretha uze usibhubhisa na ngiyakwazi ukuba ungubani ungongcwele uNkulunkulu kaNkulunkulu uJesu wamkhuza wathi thula uphume kuye umoya ongcolile wamhlukumeza wakhala ngezwi elikhulu waphuma kuye bethuka bonke bebuzana bodwa bathi kuyini lokho isifundo esishe sinamandla nawo umoya abangcolile uyabayala bamlalele verse 32 kwathi ukuba kuhlwe selishonile ilanga baletha kuye bonke abagulayo nabakhwelwe amadimoni umuzi wonke wawubuthene ngasemnyango waphulukisa abaningi abaphethwe izifo wakhipha amadimoni amaningi wayengawavumela amadimoni ukukhuluma ngokuba ayemazi uNkulunkulu onamandla nalizwi lakho baba siyakhuleka manje ngesizwe ingcwele sifisa ukuthi uma ngabe selikhuluma baba kungakhuluma incebo yakho kodwa kukhulume lona uNkulunkulu wengcwele uthe wena ezwi lakho lona lijini lingakawenzi umsebenzi thumela baba izwi lakho enhliziyweni sithumela izwi lakho uNkulunkulu wengcwele kuko konke okubahluphayo baba egameni elilodwa lika Jesu Kristu wethu Oh Jesus. haleluya bazalwane Amen. amen bazalwane Amen. Uma ngabe ngibuyele emuva ku1 uJohane uyamemezela ukuza kuka Jesu uJohane umbhaphatisi haleluya Oh yes. uma uJohane umbhaphatisi eqeda ukumemezela ukuza kuka Jesu lithe iBhayibheli mangifunda wayebashumayela kuqala before ebabhaphatisa haleluya uma ngabe ngiyaku2 uJesu useyabhaphatiswa haleluya bazalwane uJesu useyabhaphatiswa ngithande into eyodwa nje baholi bami ukuthi ngithe uma ngibuka ukuthi umbhaphatisi ayeshumayela ivangeli lokuphenduka lisho njalo iBhayibheli uma uJesu esebhaphatiswa naye kunento efezeka kule ncwadi ukuthi uJesu ayefeza ukukholwa Oh my God. haleluya bazalwane uJesu ufeza ukukholwa ngoba akunalento evelayo ukuthi uma eseqeda ukubhajadiswa uzoba namandla amen bazalwane Oh yes. Amen. iBhayibheli liveza ukuthi ukubhajadiswa yilokhu umuntu ayivumela yena kukho ukuthi mina ngiyavuma akusiko lokuthi hayi usemdala usethombile sesingamthatha siyomfaka emanzini kodwa siBhayibheli sivezela ukubhajadiswa okuvuma Oh Jesus. haleluya bazalwane Jesu mangabe eseqedile ukubhajadiswa lithi iBhayibheli uyahamba uma ngabe ehamba ngasemfuleni uthola ababili bayadoba Simoni uthi uJesu kubo wozani ningilandele sengiqedile ngani nina ngiyonenza abadobi babantu iBhayibheli lithi uma ngabe eseqhubeka engakafika eKhephenawume uthola abanye bayadoba hleli nomzali wabo baze bayamshiya balandela uJesu uyongena nabo eKhephenawume esinagogeni haleluya bazalwane uma belandela uJesu badela ngisho abazali babo I know. uma belandela uJesu badela ngisho izinto ezinhle bebazenza I know. ngicabanga ukuthi ukudoba kwabanye mhlawumbe kwakuyikariya babephila ngakho ukudoba kwabanye kwakuyindlela ababondla ngayo imindeni yabo kodwa uma ngabe sekufika uJesu bakhipha lapho bayalalela Oh yes. haleluya bazalwane Amen. inkulumo yami kahlehle isekutheni kunamadimoni uNkulunkulu awakhiphayo uma ngabe sebefika eKhephenawume bayafika bafundisa ngezwi ngoba uma ngabe sekukhuluma izwi nedimoni likhuluma izwi haleluya bazalwane Oh yes. uma kukhuluma izwi likaNkulunkulu nedimoni likhuluma izwi lokudimoni uNkulunkulu ungenile uyabafundisa uNkulunkulu uyabafundisa lithe iBhayibheli uyavela omunye unomoya ongcolile unomoya wobudimoni lithi ukuthi wena uNkulunkulu uthi wena Jesu sinamsebenzi muni nawe I know. haleluya bazalwane Oh Jesus. sinamsebenzi muni nawe uNkulunkulu Hallelujah. kwakathi akamboni ukuthi lo Nkulunkulu nguye ozokhipha idimoni nguye lo Nkulunkulu ophethe futhi amadimoni I know.
uthi sinamsebenzi muni nawe. uNkulunkulu akakhulumi naye kodwa ukhuluma nedimoni because uNkulunkulu une-understanding yokuthi umuntu odalwe kuye usasekhona kuye noma kungathiwa yena wenzani. Haleluya bazalwane. Manje idimoni yileli elisibambe likubambayo uthi awuphiwanga ukuphila nabantu. Idimoni ilentethi uma ngabe usenkonzweni uthi ngaba angiphiwanga kahle lo mzalwane usukuphethwe idimoni. Haleluya bazalwane. Manje namuhla nje ngifuna ukukhuluma ngedimoni ngoba idimoni liyakhuluma uNkulunkulu mekhuluma. Idimoni makhuluma izwi liyaxokozela. Idimoni makhuluma izwi lithi ayikho lento eniyikhulumayo. Idimoni makhuluma izwi liyaphikisa okusho uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Namuhla uNkulunkulu kimi uthi angikhulume ngedimoni. Bayagula abantu enkonzweni, bayagula abantu ezweni. Abanawo udokotela khona ukulapha amadimoni ngoba ababambile. Haleluya bazalwane. Lithi iBhayibheli engilifundayo uNkulunkulu esebonile ukuthi lo mzalwane unedimoni, uNkulunkulu akakhombisi ukuphakama, uyathoba yena qala uthi udimoni phuma kuye. Haleluya bazalwane. Ngoba bayahlupha abantu uma sebenoNkulunkulu ababaye bangasababona abanye abantu ukuthi bayini ngoba bazi ukuthi bona banoNkulunkulu. Manje ngifuna ukusho ukuthi idimoni mangabe selibambile kungenzeka uphinde ungaboni. Haleluya bazalwane. Liyasibamba idimoni singaboni. Liyasibamba idimoni singaboni. Bashila abafowethu bathi noNkulunkulu mesuka kuwe awuboni, nedimoni liyakubamba ungaboni. Haleluya bazalwane. Manje iBhayibheli lithi sebebonile ukuthi yena lo Jesu lo nguye wenza zonke izinto. Bayamangala abantu baseGalile. Kuyabuka nje ukuthi uNkulunkulu bezobhajatiswa. Kungenzeka babengavele bangakholwa nokukholwa. Kungenzeka babeyikholelwa wona amadimoni. Kodwa uNkulunkulu mesefikile useyayihlukanisa lento ukuthi kukhona uNkulunkulu noma kukhona idimoni. Haleluya bazalwane. Manje okufika enkondweni yami namhlanje ukuthi singabakholwa ake sihlukanise nathi ukuthi sikuNkulunkulu noma sibanjwe idimoni. Haleluya bazalwane. Haleluya bazalwane. Sisenkonzweni yokuhlukanisa ngoba vele izwi aligcini ukuthi lishumayeza abangaphandle kuphela. Lithe iBhayibheli uma ngilifunda izwi leNkosi liyinkemba kwamina engikhuluma ngalo manje liyangihlaba uma ngabe ngingenza okufanele. Haleluya. Manje bazalwane sizolishumayeza kuyisikhathi noma kungasizo. Sizolishumayeza uthanda noma ungathandi. Sizolishumayeza abantu bakhona noma bangekho. Sizolishumayeza idimoni elikhulu eliyi-COVID-19 likhona noma lingekho. Haleluya bazalwane. Ngifuna nje namhlanje ukuthi abantu abahlale kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu livezile iBhayibheli ukuthi abaphulukisa bonke abaphethwe izifo ngezifo. kuNkulunkulu asikho isifo. kuNkulunkulu sonke siyafana. Haleluya. kuNkulunkulu akekho ngcono kunomunye bazalwane. kuNkulunkulu akekho ofunda ukudlula omunye. Sonke siyafana. Haleluya. Manje kusho ukuthi uma ngabe sikholwa kumele isibambe lento lo moya kaNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Namuhla nje ngifuna ukuthi bazalwane ake siqaphelele umoya wedimoni. Umoya wedimoni uyaphila. Idimoni, amadimoni akhulumizwi. It's a pity ngoba mhlawumbe abanye abawabuka ama-TV sekuze kunesonto lawa amadimoni eSouth Africa eliphasisiwe ukuthi abantu abafuna ukuyokhonza abayokhonza nawo baphila impilo yobudimoni bavumelekile. Haleluya bazalwane. Kodwa thina esinoJesu yithi esinamandla okulwa nayo yonke leyo. Yithi esinamandla okunqoba konke. Kodwa bazalwane ngiqaphelisa nje umoya wobudimoni esontweni ngoba indaba yesonto yilapho amadimoni adlalela khona kakhulu. Ngoba uma ubheka uNkulunkulu umeqedwe ukubhajadiswa lithe iBhayibheli waqala ngokulikwa kuqala. Ulikwa inkosi yamadimoni uSathane ukuthi mina wena ungakhona ukwenza lokhu ukwenze lokhu. Haleluya bazalwane. Manje kunenkosi yamadimoni bazalwane. Angeke nje ngisaye ekudeni isikhathi esihambile siphuma ngo1 thina la enkonzweni. Ngifisa nje ukuthi bazalwane ake niqaphele imoya yamadimoni ikhona bazalwane iphikisana nento ekhulunywa uNkulunkulu
noma iphikisana nezwi lika Jesu sithi masikhulekile sithi kukhulumizwi umuntu aphikisane nokushiwoyo abanye beze basibuza ukuthi lo uNkulunkulu omkhonzayo uyamazi yini ngicela ukuthi ungamlahli loyo muntu noma ungambukeli phansi loyo muntu understand into eyodwa umoya okuye ukuthi wena onezwi noma wena ophethe uNkulunkulu unamandla ukuthi uphinde ukhulume kuye izwi elizophinde liwakhipha amadimoni ngifisa nje ukuthi bazalwane sengihlala phansi yithi sinamandla okulanda abantwana bethu abadlinyawupe yithi sinamandla okulanda abantu bethu ezonweni ngoba thina sinamandla ezwi. Haleluya bazalwane. Ngifisa nje ukuthi namhlanje ake siqapheleni bazalwane uNkulunkulu nje akaphusise nako ukufundwa kwezwi lakhe ake siwaqapheleni nje amadimoni nokugula okukhona bazalwane sinabodokotela abasizayo kodwa kukhona udokotela okuyena yena engifisa ukuthi nje namhlanje bazalwane simeme yena uqala simeme yena kuqala ukuze siyoconsult abanye kodwa ke siqale kuye kuqala kuzo zonke into ezisiphethe sikhuleke sithi Nkosi siyawucela umsebenzi ukuze wakhuluma ngomshado nangokuganwa yizo zonke izinto engaveli zize nje lezo zinto ziyacelwa bazalwane ngalawa amazwi nami nje ngithi uNkulunkulu akaphusise ukufunda kwezwi lakhe siwaqaphela amadimoni enamandla. Haleluya. Awuthola